Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini acara hari ini acaranya yaitu syukuran menyambut bulan suci Ramadan. Ya, munggahan. Ini pada kumpul alhamdulillah yang dari Bandung, dari itu Cimahi, alhamdulillah Cikampek hadir. Tului Cibatu hadir, alhamdulillah. Ini tempatnya di Jaladeraha ya, di Jaladeraha. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar ya Qahhar ya Allah ya Hanan ya Manan ya Dan ya Sultan Allahumma inna qulta bi nabi kaum tafa wa sallallahu ya Allah taqabbal taqabbal ya Allah. Allahumma summa qasidana wa sallallahu alaihi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Wal mu'minin wal mu'minat masyarakat lalu alat yang tutup ya di lokal yang berusaha lalu ayat kan di masjid usulnya walaupun al-Fatihah. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min wa maulana Muhammad Fasalim radhiyallahu ta'ala an kulli syaratina Rasulillah ya ajma'in. Hamdan syakirin. Salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa taqabbal awsil syawaban misla ma qarana hadiyata qahali syarakan ila ruhul kubur min ahli abdi sadayana. Fasan ila ruh min ahli alladhi yaskutu fil qaryah wa fasan ila ruh ayah bandin. Usulihim wa Allahumma ighfir lahum wa Allahumma ij'al qabrahum rawatan min jadidinan wa la taj'al qubrahum min Allahumma ij'al rahmah wal maghfir wa ridwan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.